Katpatla yung Yolenga Kalmas. Si Kawaligi na kayo, Pakini na kayo, Kadini na, Inakalat yung Akatay, Kibula na nung Chiduri. Inkaringa Chak lagi mumbulas, Kaya lagi pwede sige. Kesho pe madalo nung kumus ka tayo na, Inka na pe, Will presensi mo sa mga puntahan na. Kadakilin lang sa kong wala kung saan nagkiri kasi ilangay wipe is finjakyo plus kimo plus tatapos evite kiko walen nasa plus kinjoy sa naman ke wakre anak plus ingay suko kung nakilin niya konsumong kasi inarapan pala ito ng nasi katilit ko katakili ulit o ingay nila manguminta na yos hindi ka na yos hindi nakili ka inchipin ka na mawiyan ang gas kininita kay o yung Pinne upaya magas teraka. Punak terus nanti. Kata benar finje ke jadi bulan apa. Fin shoplas ekofana urik lagi urik anak sih. Oh ini kita kali inalo biasas kacil banana itu siap tekaran Hingga yang lain na kilometer kelas kaya pinili. May kelas na kayo wafilin ko saya hingga yang wipe, respect, review. Kasi talay. Kat kilman la tinong isip. May isip sini yokle makatupela. Kung kalmo ni Ketika tergeringgai kesampung kita dan yang menyukai tanah bayar sini. Oh ini kita terkait bayar sini, kecil sembilan puluh lima dan yang sini penjual sini. Apa yang mereka lakukan sama future dan kalau ingin kalau sini sini dia itu masalah semua. We got akhirati hoki ulama indonesia. Terus agak beliau banyak jalan mina yang pun ada banyak beberapa Indonesia.
Mas me angka na dalam cukup bagus ki ini harus misalnya tanggal ke macam schedule dia tak ada saya urusan fresh ini orang yang sebelum berpain dulu sebelum dok na saya masih ke interest kita lihat we must know what's up now love and sini usik Lola singgah ke wujud ini kami akan apa wajib cuma ke मुख्य कार्यवाही उसका मेरा विचार ऐसे ही अगर एक अष्टेसी तो lain imbai sama ke shangshang ini pasti jauh sini pasti agar itu ada ram-ram lelan mai semua aksatan lagi udah yok lagi sudah di sini CEO ये मका CEO इलांगई samkya di sini usai Meritima Kapilki Manji Kidel singing kind Vivus Kenariki Gas Mom all exams easy with good force in a que Usian Manatum Lima in analysis. The model with a force and Sylvina created. Mama, to your mind, total Becky, or movie, Makari, Silky. Very till you model, Satan was very children have like Jemai, then I might feel Atlas and see the Hima will be available. Ever looking their case. Like a one Yorkshire, Kishi building up. Therefore, that very fucking good. Single level. A labula, like a very From get children. Wait, tuloy, check ko. Ke kawan ka, ke kawan ka kasi ilsam wakre mungkin siya ilan kay ito na mo makakati siya ketinggalan ang nasasita si Vera is kacang lagi mo kung may become a church man at sinang ka lagi mo si Bani siya man matake lang si Vera at ikaw sampo iya si Vera Nakituya. Isalan na kiwala mo.
become a church member. All parents here, fashion, nagiging mana kita baptize ko acknowledgement. Kakilak mo yung tintra wala. Gimong mga atensi. Namekat na tayo. Tintra mo, lahat ng groups. Dapat mo ito sinigay. Ito. Akilin. Masya. Tintra mo. Paya lakad prela. Paya palos. Yan mo tayo. Nakachito. Very likely now. At kanya ko ay school. Ang mga kulis, kilala niyo na tayo. Kumit na tayo. Inkan ako na. Ako kumus na. Kahit talaga, walang siya may kinisip mo na. Pinsa ko siya. And when Jesus gave it, so we practice more. Kalau mau aku tidak semua prada rumah, maka harus dia pasti reaksi. Mungkin memang akademisi, bela di sama sini kan, inakalnya na kini ko, jawab semua kita akan walang siya meron na tayo so kung ikaw sa plante kung nandun mo sa tinsam na push ka na tayo with the wash na tayo ito na kaya giving testimony for Jesus. Likewise, especially Ringay Abel found that it's situation. But that's okay. Pero pada ingan king bela. Ilash ke. Make dati bang sila. Tako okay. Isera insiyo ka. Yoga. Kelauan na si gusto kayo. Tapos kayo siya gusto niya. Que oye tapos fino para siya gusto niya. When Jessica nakikita, kika nagkasiya. Buwan sila niya. When she Kepilawan lagi sekian masih finansi Allah semua kebun kenalan bayi dan semua ada. Akal mereka kusai finansi mesti berarti Dewa kami dama itu masih pandangi kata kaya taman kata sesuatu jadi terkait yang memorialize
Inactivate gas number using the sound. India Capital Future. Gospel Level Monusi. Usually, when we got what's the name that no finance for that for me. Mama Gayo, see a key provider. Come pays. One parents is keeping some. Wala ko nila. Ilaw siya. Ilang mo siya. Kaya kung skin nila. Nagagawin na kayo us. Sa uwan, kawal. Us na kayo. Magsiyata ng food. Kaya siya us na kayo. Yung mga laki. Pagkain, pamay, adalas kayo, pagkain mas kayo, life, check ka. Ito ada, into na mas medicine, ang future. Pagkain gusto kayo, Katkalmaning tatlo na siguro. Katfat lang naman. Hinakalayin mo lang ang katkayo na lang. Pulidas large naman sa hindi. That's one kita. Katkalmaning siya kikakit mo. Kikakit niya. Hingga yung matwal. Or nag-future course. Ang relevant course ay lang nila. Kung meron ka, pero right now, hindi ka siya na. Katkilo kayo nag-busy. Fin-drop gas mo nung hanap ka dito. Inesip ka na siya. Into one of the one colors. Kaya sabi ko tinay ko siya. Tulosin siya mo lang na kumakalang sa ako. Pinagawin ko. Kasi wala tinay mo siya kaya at siya ka mo lang. Akalimos kaya. Lo que kayo ng gila at mas siya permisa ko ng ko na mas aksar lagi punya member first
everyone. Take a break and start the program in about 5 minutes or so. Lord Amanda, Pastor Rob, I want to thank you for such a great service. Today, that is the most important thing that we obtain for the celebration of life. And I thank all of you for being here, being present, and being a part of the service that Pastor Moreau has shared the words. Lord Amanda, I'm not the MC. Minister Ali, if he's in the home, I would love for him to come forward. Otherwise, I'd like you guys to take a 15-minute break and we will commence with the program. So again, I thank you all for the presence of you being here. It means so much to me as an pastor and a sister-in-law of the late Kalen Kian. So again, I thank you guys so much. Kulona Manda. Please, if you guys need to take a drink or so, please help yourself to the left, but please be here within the next 15 minutes, so we will commence with the program. As for the family members, when you're in the church, please, I do not want you guys to, I don't want to beg you guys to come forward, but you guys know that we want you guys to come and sit in the front. So, I need you guys cooperation. Lord Manda.
Nafulia mara aku walima ndanzini. Okay, benar. Lalu saya punya figur film mereka. Mereka sebenarnya langsung.